dore uko urubanza rurimo kugenda. Mu baregwa uko ari 21 harimo umugore umwe, Mukandutiye Angeline wahoze ari umugenzuzi w'uburezi muri Nyarugenge, niwe mugore rukumbi uri muri dosiye y'abaregwa hamwe na Paul Rusesabagina. Uyu mukecuru yatahutse kuwa 21 Ukuboza mwaka wa 2019 ava mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, aho yari kumwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR bashikirijwe u Rwanda. Nyuma yo gutahuka bakiriwe mu nkambi y'agateganyo y'impunzi ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi kugira ngo bitabweho, hanashakishwa imiryango baturutsemo ngo bayisubizwemo. Naho abari muri FDLR babanje kugenzurwa niba nta birwanisho binjiranye. Mukandutiye afite igifungo cya burundu yakatiwe n'inkiko gacaca atigeze arangiza. Mukandutiye abajijwe niba umwirondoro ari we yavuze ko ibindi nibyo ibyaha nasomewe nabyumvise. Yunganiwe na Maître Chantal. Mu masaha ya saa 3:52 abanyamategeko bahagarariye abaturage bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba byagizwemo uruhare n'umutwe w'iterabwoba wa MRC2 FRN, birimo abaturage bishwe, abatwikiwe ibyabo n'abandi. Maître Ndutiye Yusuf niwe uhagarariye abaregera indishyi, yatangiye asomerwa imyirondoro ye. Yaregeye indishyi mu rubanza rwa Nsabimana Sankara imbere yuko ruhuzwa. Sengiyumva Vincent utuye mu murenge wa Kicukiro nawe ari mu baregera indishyi. Uhagarariye Company Alpha uhagarariwe na Munizera Bertin. Company Omega ihagarariwe na Hakizimana Tatien n'abandi. Mu baregera indishyi harimo umubyeyi wageze mu rukiko wahetse umwana, nawe yabajijwe niba umwirondoro wasomwe ari uwe, arabyemera. Ubushinjacyaha muri uru rubanza buhagarariwe n'abashinjacyaha batanu, barimo umushinjacyaha mukuru wungirije Habyarimana Angelique, umushinjacyaha Dushimimana Claudine, umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu Ruberwa Bonaventure, umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu Habarurema Jean Pierre ndetse n'umushinjacyaha Habimana Jean. Mu masaha ya saa 4:51 Rusesabagina ati urukiko ntirufite ububasha bwo kumburanisha. Rusesabagina yatangiye avuga ko afite inzitizi zituma urubanza rutatangira. Ati nje nk'umubirigi waje nshimuswe, nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha. Umwavoka wanjye yabisobanura mu magambo arambuye. Maître Gatera Gashabana ati twasabaga ko ikirego kitakwakirwa hashigwe ku iburanisha ry'urukiko rw'urugereko rwihariye rw'urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga. Mu masaha ya saa 4:46 urukiko rwavuze ko ruzagena igihe urubanza rugomba kumara, kuko bidakozwe urubanza rwazatinda kuko rurimo abantu benshi. Umucamanza yakomeje ati twese tugomba kubahiriza amahame yemewe, arimo kubahiriza uburenganzira bwo kwiregura no kunganira. Ikindi ni ihame ryo kuvuguruzanya no kunganirana imbere y'urukiko. Ibivugiwe mu rukiko bishobora kuvuguruzwa. Intambara turimo ni y'ukuri, bigomba gukorwa hubahwa urukiko, ariko no hagati yanyu hakabamo ubwubahane. Rusesabagina yasabiwe kujyanwa kuburanishwa mu nkiko zo mu Bubiligi. Nyuma yo kugaragaza ko inkiko zo mu Rwanda zidafite uburenganzira bwo kumuburanisha, Rusesabagina yahaye umwanya umwunganizi we Maître Gatera Gashabana, nawe arabishimangira, anagaragaza zimwe mu ngingo z'amategeko bashingiraho. Maître Gashabana yavuze ko nk'uko byatangajwe n'umukiriya we, bafite inzitizi isaba ko ikirego ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina Paul ritakwakira hashingiwe ku iburanisha ry'urukiko rugomba kumuburanisha, ari urugereko rwihariye rw'urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Gatera ati Ububiligi ntibwashoboraga kohereza Rusesabagina. Saa 5:24 Gatera avuga ko Rusesabagina yafashwe mu gihe hakorwaga dosiye yo kumuta muri yombi. Ati uburyo yafashwe bwemewe n'amategeko, bizasuzumwa neza. Inyandiko zisaba itabwa muri yombi yoherejwe mu Bubiligi, ariko ntibwashoboraga kuyishyira mu bikorwa kuko rutari kohereza umuturage warwo ngo aburanishirizwe mu kindi gihugu. Yavuze ko ibyabaye byose kuba yaje mu rukiko urubanza rwa Rusesabagina imbere y'urukiko rwanyu nta bubasha rufite.